Hage Tripura mothani leader Devid Murasing bo Dehli o thangnani himani 5 July bo lamre sinai Agartalani Uttar Gate hayake Ostable Mat 5 July 2025 ni 10 am ni simi bo lamre sinai hai hini bo information nikha DG tai West Tripura ni SP no hayake kok tunya farka 5 July 2025 ni dosta hayake 10 am ni jorawo Uttar Gate hayake Ostable Mat ajagani simi bo lamre sinai New Delhi o thangnani himui Sinai 5th of July 2025 thangnai taldok talsini sakangma je khawon songrui longno kogri mahai tei 10 am jora dosta tamani bisingono stable ground eba kiba Uttar Gate eba kiba no hake Tripura mothani leader hake Tripura sani leader Devid Murasing bo tinta dabi tlangai separate state hake Bangladeshi illegal immigrant ongno kubuni haste rok hojak tongphano Tripura horjagya angmani ta Tripura se ekot 6 mas 8 mas baino manani hinai je kok remani yagola tabo bise ni kanan nai tongkha haipana se tabo burjagya ang tongmani amorongno tiyei bo dabi tlangai bo Delhi o himui thangnani hinai bo kogro tai 5 July bo Uttar Gate hai ka Ostable Mat ni Agartala 10 ni simi bo lamre sinai 10 am ni simi hake jemia o Ranjit chong sebajola ni je DM tai SP ni thani memorandum ya pharmani Bangladeshi illegal immigrant ongno tabo borom je yang tomani tai je Ministry of Home Affairs ni bisingti je notification haimani district wise Bangladeshi illegal immigrant ongno romna ni bagai detention camp slamdi te Bangladeshi illegal immigrant ongno rutungna ni bagai task force slamdi hinai haipano Tripura o amo tabuk bo slamjagya tai kwbangma je rutungna ni niyom tomani kubuni haste rok slamjagmani amo rusi rutukjagya Tripura o verification je khlaijagya hake tini tekasha Tripura mothani MLA hake Tripura sani je leader Ranjit MLA Ranjit bo Tripura ni forest minister Animesh no bo kaisa letter sikya je Shantir Bazar ni Dogafa forest a area o kwbangma Bangladeshi illegal immigrant rok rubber bagan tai kwbangma jaga dokhol khai tongmani amorongno tui bo illegal babe jaga dokhol khai tongmani forest land nongno amorongno nainani bagai jai juikhai nainani bagai amono inquiry khainani bagai hake je kwbangma illegal immigrant rok a jaga o illegal babe jaga dokhol khai tongmani bagai amorongno action nani hake bongni je chaya samung khai tongmani bongno kahamkai naidi hinai kaisa letter sikya hake koktun sikya hake amono illegal immigrant nongno je kwbangma Tripura lokro kwbangma Tripura leader ro amte hake samung khlai tongmani borno honani bagai te baksa buksu amono je samung chajagyangi tongnai rok hake baksa buksu samung khlaiyangi tongnai rok hake amorok bo je khlainani nango Tripura rok bo logirenan nango hake norok video ni bisingti te news ni bisingti nungna asam rok busukai susupragai Bangladeshi rokno toni hake amtinyo illegal immigrant ongno Assam ni CM bo direct sai tongo Himanta Biswa Sharma Assam ni CM bo Bangladeshi illegal immigrant ongno suprage hone hai khane irai khane ni bo direct sai tongo hake chino jagani ke tomani bagi sayang na Tripura ni hani busa ni gosi tongnai rok kwbangma wanji bosong rok hani busa hai chini Tripura sarongno amtoi jatra patra hini saitong orniya hai ireniya borok se ojagani hini sawitongo age borok tomani bagi illegal immigrant ni kok sakakai NRC ni kok saka borok tomani bagi kirijangna nang borok tomani bagi illegal immigrant ongno kubuni haster hor toma hai Tripura ko hoyangna nang borok jusino hani busa singi tonghakai ojagani nagorik singi tonghakai illegal immigrant ya singi tonghakai Jungnugo kwbangma Tripura saro illegal immigrant ni tui kok sakakai khoroksa khoroknei wanji bosong ni bura আমরা বাঙালি সামরা বাঙালি রক नै বংনি তৈ বদল সদল লক হাইয়ে একদম Tripura sarno জাতর পত্রে কক সাও আগে নর কবাংমা ভিডিও নাইনা খনাই মানে আমতে সোশ্যাল মিডিয়া হাকে ফেসবুক রক হাকে বরক তমনি Tripura sarok illegal immigrant haga Bangladeshi rongni kok sakakai illegal Bangladeshi rongni kok saka borok kirijane nang borok amdike Tripura sarok ni bagai hamya sana nang borok history ulta pulta hai puru kure surup kure borok langkana amdike Tripura sarokno kok beduge hai beduge sawi tongna nang borok history saida man Butike Tripura sarok ni hai irai nor video naina khanaimon angor nai rili amo
bakso bokso news rong ni wansa news rong ni amo haike ang amono renen thanglia kwbangma copyright phaimano haike nor amono nainani muchung hakai haike nor search khlaibo nainai mano amo tamjan gitanjali da tamjan hini man jagao amo kokto mangha to onyo wanji bosongni haibano borok aro dawiri buta kwbangma jatra potre ulta pulta khai bongi je khali mote sawi haike kun phal problem rimia borok haike je national news rok se Bangladeshi illegal immigrant ong ni kok sawi tongmanu haike je 1971 no je Bangladeshi illegal immigrant ong o Tripura phaimani haike amor ong tuise je o jagawa az afro Tripura population matro 14 lakh haike 15 lakh Bangladesh illegal immigrant afro or haye borok te thanglia nei kwbangma national news rong ni bisingo amo chung da express india rong ni bising ti rok chung amo nugu haike amo rong no tam sane borok bon thaino kon proof kuri surup kuri langana kok salayo hachi haibana se bakso boksu Tiprasa rong hakai Tiprasa no hamya sajao de o videos nain nai jau gradi khorok sala hamya sajao na no haike am tike ham kok sanan thang Tiprasa be tigi kising Tiprasa rong no hamya salai thonglayo haike am tinyo khai nainani naya haike tam sanamu chung am ti borok rong no tai am tike Tiprasa rong hamya sajagi tongmani jatra potre khlaijak tongmani amno bahike banchi mana Tiprasa rong bahike kusa kaiman yok sama mana amo comment bisin tike sahodi haike video no sajak like redi channel subscribe kari bell icon click kadi haike kaham tongba jotono khulumbai kya ambai